Dobar dan svima. Moje iskreno saučešće porodici Kapičić. To je naša legenda sporta, sigurno košarke. I kao što vidim, postane mi teško svima danas. Hvala i vama što ste došli u ovolikom broju. Danas podržite pred olimpijske igre i sami znate da je olimpijada sam vrhunac sporta i drago mi je da i dalje imamo vašu podršku. Drago mi je da danas vidim u ovom broju danas i što se tiče saigrača i ekipe i mogu da kažem da smo spremni za rad, spremni za prvenstvo i ovako mentalno